Rituko nelia Jumamosi chitariki isano mutinyi ukabira mwaka bujirubere nemero nkebere nebere karango kwaria ni asemesa ya magana itamayende kumaina rya twa usangiri kuria kete oika aboni gego gusaba kwano yaro kuba mona inchi goikoma elio ningumanyi na rya twa kware ni kurusugusu mo chabosongo amo onairia nyiko kaba mona inchi yanana na bakonda gutubwatia sensemeri ye mitandao nseme ya Facebook tonyora NDS TV News nseme ya YouTube tonyora NDS TV News boigo na bakotonyora sensemeri ya Twitter na bagoto tweet @NDSTV News boigo kerengeri kiago nigo tukiagantikira chingaki gwitira se namba eyera se skin yawe gorabo kaba munanji wikoma elio ritariane Brighton Makoli. Serikali ya Nyamira nigo bono ya buriwe kubeka emirobiri ya bena nene gosira chigosori ase county yu ase bono bari bare no barema kurwa ase county ya nene bari batari koigo banyande bagotebya serikali yu kubeka emirobiri iri kwena kibona na barabunko nyoru bara ase chigosori yu nigo bono batebiruna nere bya na barabunko nyorwa ase kubeka emirobiri ao buna okonyoro roboti irukubwatia ngoteba ngambi yamana ase ngitu tukumirana na baremabu abaremabu aba mbabwate kegwa kyogochesa mono igo tugosabe county itu inyora abaremabu aba baba support egere kegwa eke kiabo kerorekane mbakonyara gutwara kegwa batanyore ti muntu kubasuguma ne chibesa na ichiganeirie kegwa eke keimoke nkorera bare kirengaki mbabwati besa bagendere comment kegwa eke kiabo wando chingana banali gukwana goikera igo eserikali bainyore omoriki ito job mangi na ene gutubwateria roboti uruti gushikoraga ense ya yabona maroba no chikonyora enkwane yo buna abantu bamenya bukuru asensemenya mira nene abo bwato barema baendete kuburia serikali ya county yuko babekere mirobiri ya bene ane gosira chigosori oyo kwana no yomo mama mwabo yomo ori no barema obwase county ya Nyamira kirto guskabosio nigo bono mugwasiri boborendi boime Dr. Fred Matiang'i nyare kagotebya abakenya gosekora lina serikali nigo yanyare kikotingyo borendi ane kirto endete kweria nigo sobochorio bonne umwako yoiga boigo Matiang'i nigatebirune serikali nigo yanyare kubeka emirobiri eisaini ase chinsemo chiri chekerio fare ekero mochando bwa basaga ni wendete kwene kiu as enseme yasiboigo abarai akurwa senseme basegetire agotebuna nigo bagochiko bwatesia serikali asukurwa ni bobegu bori bakorekana ase county cha Baringo West Pokot amo ne county chiri chietane na sensemo ya kerio fare is to make sure that that region is safe for our citizens. And therefore, we are going to give maximum support to the security team. Solution ambayo tumeweka ni kwamba Wakenya wawe huru na waendelee kufanya kazi yao mahali popote, especially in the Rift Valley. Bila kuwa na hofu, wawe na mali yao na ilindwe vizuri. Sisi tumecommit viongozi wote ya kwamba hakuna upendeleo, lazima kila mtu awe huru wakati wote, usiku na mchana, na kama viongozi wenu fuateni vile tumesema. We have gone to great lengths to address recent challenges that came up in the particularly three counties, Elgeyo Marakwet, West Pokot and Baringo. We have reached very useful resolutions. We have agreed that we begin a renewed operation to drive out of areas of Baringo North and Baringo South the bandits that are in those areas to try and help our people settle back to their normal lives. Working together as we now do with the leaders here, peace will be restored, normalcy will come back, and they will go on with their businesses of building the country and building the nation. We would like the schools that have been closed to reopen immediately, and we are going to be there to facilitate them. We will provide security to the schools, either directly ourselves or through local arrangements that we are going to make with some NPRs to ensure that these schools are properly protected and our kids go back to school and learning is not disturbed again. Hekara serikali ya Kenya nene gwitira sigwisara ya bochino gendete gusegeta abakenya wesokia na konyore chanjo ya COVID-19 iri gutanga ukurana kw'ibinyi bya COVID-19 nigobona abakenya onande boigo basemiwe kogendera kubwate amachiko na marwa ari abekene wisara ya bochino iri gutanga ukuranda kw'ibinyi bya COVID-19 nanene yerune serikali nande njacha kentundende ase ya bodi ya abakenya banyar bako chanjo iri gutanga ukuranda kw'ibinyi bya seboigo bateruna abana gusaba abantu
babwate miaka 15 guchigoro nigo batakiri kuchanjwa ili gutanga uburwaire ubu kugendera sinsito ya Kenya. Sisitiza ya kwamba hata kama wamepata chanjo wahakikishe ya kwamba wanaendelea kufuatilia maagizo mengine ambayo imewekwa na Wizara ya Afya, waendelee kunawa mikono, waendelee kuvaa barakoa, waendelee kuweka umbali kutoka kwa mmoja hadi mwingine. Kwa hivyo zoezi hili linaendelea katika nchi ya Kenya kwa jumla 47 counties. Chanjo inakinga na inatukinga kutokana na ugonjwa wa COVID-19, inapunguza makali ya ugonjwa wa COVID-19. Kwa hivyo ningehimiza watu wote, wananchi wote wakaweze kufika, wakaweze kupata chanjo. Hii chanjo iko salama, inatolewa bila malipo yoyote na pia inafanya kazi sana kukinga watu kutokana na virusi vya corona. Ekaro tutugereti ange amatukemia ya mogo cha sobo chore bonne bu mwako yoga ni gobona barai au bali bakuriye birugo au banyade bakosemiwa na gosegeto no banyare bakukwana chingwana chijira nyare chikore tomorembane na sebono basemibuna batakiri gukwana nkwana chiri baranyare bakorama bamwabo egekogera niyo yarorekanuna abarai au ekaro bagu yakireko nigo bagutwa bagukwana chingwana chukuramana kurende nigo bono basemibuna nere buyabonzi koralio morembe na gutakwana chingwana echo. Usiingie katika siasa ikawa umetusi watu na kukejeli watu mpaka kupita mipaka. Wewe uza sera zako, watu wakikukubali ni sauti ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amewajalia watu wa kukubali. Watu wakikukataa, omba Mungu ya kwa yule aliyekubaliwa awe ni bora kuliko wewe. Lakini sio mambo ya matusi, kukejeliana, sijui huyu anamtusi hivi, huyu na hivi, hiyo hatutaki kuona. Uongozi si kushinda kura peke yake. Tatizo si ushindi wa Agosti. Panapo majaliwa ushindi wa Agosti tunao. Tatizo kuu lilioko ni delivering, kuhakikisha yale matakwa ya watu, yale ambayo kwamba mumewaahidi mkiwa munaenda kuomba kura muyatekeleze. Hapo ndio the biggest challenge that is there, sio? Kwa hivyo mimi naomba tena na nawasihi tena, lugha za kejeli, lugha za watu kupigana, kutukanana, sijui huu kujiona ya kwa yeye ni mbabe zaidi, tuachane. Omokonyi bumunyakero bwe kiombe gya kubete asurusagi gose sense ito ya Kenya ni gobono ababoririe abarai bo igokora lyo morembe anene keroba kuri gichikura sebo ngwatebire muna nere bya abarai yabo kubusikana nabo igokora lya agoralia amo ekero etakire muna abakenya bonsi batakire uchikwena kyo morembe kero chikura chigo chigwa kubego nigo kolili Julius Kolili oyuro omokonyi bumunyakero bwe kiombe gya kubete bwo yura lirie ganga yayo guchikuriye kirugo kyo bwo MP gosikero kyo bochumbe ni gobona atebire na nere bya abantu bonsi go chamo na kuralio morembe karuto chiko swasi chikura chomwa koyega. And I want to appeal to candidates, I want to appeal for those who are vying for various seats, that let's preach peace in this country. We don't want bloodshed. We want democracy to prevail. If you are defeated, you accept. If you are defeated honestly or in a good way, just accept. We want peace. We don't want the things of 2007. We want this country to be peaceful, and people all over the world will learn a lesson from Kenya. Amayenda no mujano moneni wene kiwa asensemo ya Nyahururu ase county ya Laikipia maega yumorokia oyo mobwe skuru je secondary kotoekanaga kwete na kurutua sige sima imekolende nigetara maikana ngikirete omakwelia yo akamanyora asebono omo county commissioner bwenseme yo anyarega kubolia abamenyi wetanga nebikorbu nebyo asebona atebirona obotuki ni gobwachakiwe kwirira osekweneke ningikirete omorokio yo gosiro bugimwaye na gotoka ime yegesima asenseme yo. Serikali yetu ya taifa ya Kenya mahali ilipo, upande wa polisi na security waweze kulinda mwananchi wa area hii na sehemu hii, kwa sababu tendo kama hili ni sikitiko lolote ambaye anahusikana na jambo hili. Tunatoa askari ambaye watakuja kukaa na wananchi. Sisi katiba ambayo tulipitisha 2010 na mundisikia mzuri sana watu wa Karuga. Tulipitisha hiyo katiba ilinde sisi na mali yetu. Sasa hakuna mtu analinda mwananchi, hakuna mtu analinda mali yetu. All we want to urge ladies and men, in case a relationship is not working, it is important that either you sit with wazes, seek for divorce,
separate, talk to your imam and have a taraka, whatever it is, so that it doesn't end up tragically. This is very important. Parents should also advise their young men to be very hardworking and not to be gold diggers. Ase bali banje tingo yo litko lyarareke mina getini gechikwera kiwa ngechikwenda kiwa asingo yeli African Cup of Nations yeli getiko chikwera hanene ekero Burkina Faso ba chikumenyoka na Cameroon yeli kurigiribaga lya gatatu litko lya lero guchakira chinza inye chabono botuko yonyora buna Burkina Faso ba chikumenyoka ne team ya Cameroon chikoraga chinza inye chabono botuko mangana yonsi yechikosoli no chikonyora na captain 001 ase umoroberu guchikosoli na bagasolia chikoraga chinza 10 chabono marogo bakolenda ase getari egake kurubono no jikumirana na muroberi urumba kero kumirana na pub mukongwe kero jokoretera chingero cha rumba kero lilituko lya Jumamosi botambe kero koretera umuroberi uyu chirumba igase kagetari getambe kumera nole nere anyara koretera umuroberi uyu yongo koboli na tosuka ikyare miroberi ne menge ndis TV ne rubwansu magusi ya kwaliganire kero koretera sinjira yobikere na sinjira yekene na sinjira ere endongi mono nyorana lituko lya ichuma chitariki 10 umutinyo yoiga chipara chonse ujikwenda somo bokani o Camelback ekerigeta seni Ndis TV kia bwatrende no mogobani o Camelback kerwa jo koredera obwali bomugusi igo no kuboli kwanero nyara ukwena chere ticket inde tuchikonyora naye litukerio asomo bokani lyo Camelback igo twaru oborigerio buya ene Ndis TV obwansu magusi bana botame ko tene gentekia nekia negentegiansu negiansu ande nigo konyora ime ya Ndis TV Ritariane Brighton Makoli.